Maksudnya trend yang dulu, yang tak patut kita ulang balik. Peplum. Peplum. Saya rasa sejak 2023, must have item untuk baju raya is selendang. Selendang, dia macam pelengkap gaya. Ada tu macam komplit. Yang tengah viral, strawberry matcha. In terms of siluet dengan cutting tu, saya rasa back to traditional look. Sekarang makin lama makin orang makin mencintai tradisi kita lah. Maksudnya trend yang dulu, yang tak patut kita ulang balik. Peplum. Peplum. Sorry, saya memang bukan peminat peplum. Dari dulu pun saya bukan peminat peplum dan saya rasa peplum pun dia macam satu fashion yang trend lah. So kalau nak ulang balik tu dia tak berapa nak orang kata evergreen. Kalau balik raya sebenarnya saya rasa benda pertama macam saya cakap awal-awal tadi, selesa. So you kena fikir kampung you macam mana, weather kampung you macam mana supaya orang kata kita tak rensek lah nak pakai baju raya tu sampai ke petang. Ingat tak kita pernah ada zaman neoprene. So saya rasa neoprene tu sangatlah tak sesuai untuk saya macam orang Kedah ni. Sebab cuaca dengan neoprene tu macam tak ngam. So kita kena fikir faktor-faktor itulah. Macam ketebalan material ataupun cutting tu sendiri untuk kita bawa pulang ke kampung tu. Sebab kita nak selesa. Ada je yang baju tradisional yang dia datang dengan plain ataupun kalau bersulam pun dia didatangi oleh lining, dengan lining. So saya rasa masalah gatal-gatal tu tak sangatlah. Itu bukan masalah besar. Tak ada sangatlah, tapi saya rasa saya berpuas hati dengan kerjaya saya sebab saya rasa walaupun ada orang kata lambakan fashion stylist, tapi saya masih alhamdulillah relevan, masih ada dalam industri, masih diperlukan khidmatnya. Tu dah cukup bagi saya pencapaian lah, satu pencapaian. InsyaAllah walaupun saya dah tak ada kedua ibu bapa, tapi saya selalunya balik kampung lah sebab ada kakak-kakak lagi, kita orang berkumpul dekat rumah kakak yang sulung. So kakak sulung saya duduk kat kampung, so memang kita orang akan balik raya berkumpul di kampung.